Najljepša borba vođena je u lakoj kategoriji između Muratagića i Limanovskog. Oko 300 gledalaca u dvorani Doma omladine prisustvovalo je žestokom 9-minutnom okršaju koji je na momente bio iscrpljujući, ali za ove suparnike odlično fizički pripremljene to nije bila opasnost. Muratagić je koristio svaki trenutak da sakupi što više poena, dok je Limanovski više računao na svoj snažni udarac. Prvotimac Kumanova nije međutim izdržao Muratagićev tempo, u drugoj rundi našao se u knockdownu, a u posljednja 3 minuta bio je na ivici posrtaja. Od svih ostalih mečeva treba istaći sigurnu pobjedu reprezentativca Rusevskog u meču protiv Dragana Perunovića i apsolutnu nadmoćnost Dragana Mugoše u duelu s Gijevskim. Pobjede za budućnost izvojevali su još Dondić, Marović, Miodrag Perunović, Zoran Mugoša, Pavićević i Radulović. Ova posljednja dvojica dobili su mečeve bez borbe jer su gosti željeli da Gutovića i Surlu sačuvaju od eventualnih težih posljedica. To je ipak bio nesportski gest koji je pokvario korektnu atmosferu u kojoj je protekao ovaj zaostali meč prve savezne bokserske lige.